ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بس يا ليلي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا بقى النهارده هنعمل ايه. بصوا رحت جبت ايه، جبت بتاع دوت اسمه ايه، ليفت. ده اكتر حاجه انا بحبها، انما الزيتون بقى والحاجات دي لسه طبعا هتتخلل. تمام. وعايزين بقى ايه قبل ما ماما تصحى الحق بسرعه اغسل الحاجات دي. ايه نحاول بقى كده يا حلوين. انا جايبه الايه البلاستيكه الكبيره دي عشان اغسل، ونقعد بقى ايه نقطعه مع بعضينا، مش نقطعه فروه حد، لا نقطعه ليفت. عشان ايه؟ عشان الناس اللي ضميرها مش سالك. في ناس ضميرها ايه تمام. اتحرك كده اهوت ايه يا حلوين يا حلوين يا حلوين. بصوا بقى الليفت بقى اغسلوا بقى بالايه، بالليفه اهو. والله العظيم انا بغسل الليفت بتاعي بالليفه. استنوا بس عشان ايه اقرب لكم. امي طبعا لو قلت لها ايه قومي اعملي لنا بقى البتاع دوت، لا هتقوم ولا ايه ولا هتعبرني. انا قلت ايه اعمل لها بقى الموضوع دوت قبل ما تصحى. وفي بقى يا جماعه ايه، بس انا موريكم بقى. انا مش عارفه انا باصه فين، حاسه ان انا حوليت خلاص والله العظيم. يانا 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 فحبيبي اموت انا. مين اللي دخل عندكم؟ مين اللي دخل عندنا ايه؟ خلي بالك انا فاتحه فيديو. حطوا لايك. حطوا لايك، حطوا لايك يا جماعه. النهارده عيد ميلاد ماما. النهارده عيد ميلاد ماما. ايه صحيح امبارح محدش قال لي كل سنه وانت طيبه، ولا حد قال لي اي حاجه. بتعملي محشي؟ مين؟ ما انا هعمل محشي النهارده. بس خلي بالك انت هتعمل معايا، مش تعمل معايا؟ حاضر هعمل. ماشي اما نشوف. اما ايه اما نشوفه. تمام تمام بس اما نشوفه يا جماعه. اما نشوفه بصوا بس اما اروح احلق. انت هتروح تحلق ولا لا؟ هروح بس. هتروح تحلق امتى؟ دلوقتي. انا كنت لابس كده عشان انزل احلق. انت كنت لابس يعني عشان تنزل تحلق؟ وانا اللي ظلمك وبقول هديلي الدولاب وخلاص. ماشي يا عم، ماشي يا سيدي. هتعملها اكل ايه؟ نعمل محشي اللي في ايدي وكوكو. عارف ده ايه؟ ده اللي انت قعدت على البرطمان بتاعه وخلصته. قريت على حاجه دي. فيلي بس يا ولا اقفل ليه؟ يانا يانا. بس اهم حاجه الطينه دي لازم تتشال. ماما لازم تتشال كويس. انا عايزه اقول لكم حاجه. ما كانها بتغسل طباق. عشان بغسل بالليفه بتاعت جايبه الليفه وبدعك بيها الايه، كانها بتغسل. ايوه ما انت لازم عشان ايه قبل ما تيجي تخرطه لازم يتغسل. الستات الاموره الجميله اللي بتتفرج علينا هما برضو بيعملوا كده، واشطر من امك على فكره. بس اهو بيقولوا وريها ايه اهو بتغسل بدي. عايزه اعرف ازاي. عايز تعرف ازاي ايه؟ انت مالك يا اكل دي اكل دي. مثلا مش شايفينك عشان انت ازعج وانا حاطه التليفون فوق. اكل دي تمام. انا هاكلها انا. ماشي. ولا خليك تروح للدكتور ويجي لك مغص وتتنيل على عينك. كل طعمها وحش. يا وريني غسلت كله. وريني.
يلا بقى بينا ايه ده كده نخرطوه. يا جماعه ده كده نخرطوه الوز. ده كده شكل. ده كده الشكل ايه. انا بقى قلت ايه رايكم بقى اهو الحاجه اهي تمام. جبت بقى طبق تاني عشان نحط فيه ايه، عشان نخرط واحط فيه الحاجه تمام. يلا بقى بينا ايه نشتغل كده ونقول ايه بسم الله توكلنا على الله. حطوا لايك، مش بتحطوا لايك قول لهم يا سليم انت على فكره انت مش مسيطر، انت مش مسيطر. اقول لهم سليم عند الحلاق، بيقول لي قول لهم سليم عند الحلاق على اساس ان هم مش شايفينك. ايه ماشي هو عند الحلاق دلوقتي يا جماعه، بس ده قرينه، ده عفريته، عفريت امه. عاملين ايه يا حبايبي اخباركم ايه؟ على فكره اللفت في السوق بقى جميل. اللفت يا جماعه في السوق بقى جميل بقى روعه كده بجد والله العظيم. حطوا لايك. ماشي. عمال يوشوشني ويقول لي حاجات ايه غريبه الشكل. دهب نايمه، ده هو نايمه. احلى مخلل واحد بيحبه. انا مش عارفه انا باصه فين في الايام الغبره دي. عايز ايه؟ ماشي هقول لهم سليم عند الحلاق يا جماعه. خلاص عرفوا ان انت عند الحلاق. عايز اخده ازعط له شعره النهارده عشان كل كلمه يقول لي ايه ماما انا عايز شعري طويل. اوعى بقى ما تضايقنيش. حطوا لايك، حطوا لايك للام المجنونه دي. ماشي طار طار. ماشي يا سليم، ماشي يا سوسو. والبتاع ده بيتاكل وهو نايم؟ والله حلو، بس بصراحة يا جماعة يعني ايه امي تقعد تعمل في زيتون وليمون وحبشتكنات كده، انا ما بيعجبنيش الا اللفت. ما بنزل السوق والاقي اللفت احس ان انا لقيت ايه كنز علي بابا. اقوم جايبه الكيسه وواقفه زي المجنونه عند الراجل افضل اعبي في اكياس. ايه كل اللفت ده تحسوا ان انا ايه يعني هعمله وابيعه. والله العظيم مين بيحب اللفت زيي؟ انا اللي بحب اللفت. اكتر واحد بيخلص لي اللفت في البيت ده، بس هو حامي شويه. الدبان دخل، الدبان دخل، الدبان دخلت في عيني. انا ايه الدنيا ريشه في هوا ترارارارا دايره ما بين جناحين. احنا النهارده سوا. النهارده نعمل ايه بقى؟ فرصه بقى ايه، انا فاضيه النهارده موريش حاجه. قلت اعمل طلعت فراخ وقلت اعمل اللفت دوت واعمل كروم محشي كروم. عندي كرومبايه كبيره كده دي. قلت بقى ايه سوسو ابتلاء على رأي صفصف. صرصار بجد. ده الصرصار ده في عقلك. شوف 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 عيل مهزأ، والله العظيم عيل مهزأ. ولا سيما قدم شويه. بص هعمل اللفت دوت وايه وارجع لكم تاني ماشي. بصوا بقى انا خلصت. انا باصه فين اهو، انا كده باصه كويس. حط لايك.
بصوا انا عملت ايه. بصوا الكمية، بصوا عملت كميه محترمه جدا جدا جدا. محترم. تمام. جيب بقى ايه. حماتي. دي لسه، معلش حقك عليا، تبقى اخصمها من الراتب. ده مرار طافح والله اللي انا فيه ده يا ربي. اديني المصروف. عايز ايه من مصروف دلوقتي؟ اديني المصروف عشان انزل احلق. اعمل ايه هو كده؟ كل مشكلته في الحياة ان عايز المصروف. ليه؟ عشان ينزل يحلق بس. ما ده بس اللي بتديها مصروف. طب ربي هيلك، هديلك حاضر، وهديك الفلوس بتاعتك وهحلقلك. لا انا اللي هنزل لوحدي. احلق لي بقى دلوقتي وطلعني من المركب. انزل انا احلق بفلوسي. نفض لي بقى شوية. مش طايقني. عايزه اقول لهم حاجه بس ما تمسعين. لا كده انا ايه، عملت الليفت. تمام. عملت الليفت ماشي. اقوم دلوقتي بقى ايه، اسلق الكرنب واعمل الايه الخلطه بتاعت المحشي، واقعدوا برضو ايه يحشوا معايا، نعمل حاجه مع بعضينا. انا قاعده فاضيه مش بعمل حاجه. اعمل ايه، زهقت من التليفون طول النهار قاعده على التليفون. قلت ايه امي ايه سلي قعدتك، لان سليم مخلي القعده طين. يخرب بيت المصروف على السواج. هيموتنا عشان كل ده عشان 5 جنيه بتاعته. كل ده عشان 5 جنيه بتاعته. 5 جنيه بتاعته. عايزه انزل احلق. تنزل تحلق؟ طب شهر يا ستي مفيش حاجه. بس بقى كده ايه. بس دوشه. الحبة بتولع باربيكيو. عارفة اللي بتولع الحبة بتولع باربيكيو. عندي جايبة كله نغسل بقى الحاجه كده اهوت.